Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu izindaba laphana wengane zakwethu. Uquality owaziwa ngumuntu oswengayo laphana einkundleni zokuxhumana laphana wengane zakwethu. Usegadlile ke laphana wengane zakwethu kumshovo nakuyigcokama laphana ethi ingezo usebaphucile singakuyena. Thina ngale okhuluma kakhulu sizokudedelela iclip uzwe uquality ukuthi bethini laphana wengane zakwethu. Iswa phakathi angilebanga ngithenge cash angidanga ingezo angitshontshe imbuzabantu baqhamuka umthandeni bakumthandeza umshobo hayibo umshobo ophansi obesengiphaselile ayishaphathi ndaba ingezo kamina le mali ngiyile angizange malumntana wakho